Ivan Petrović 52, 923, Alfa 164. Ivan Petrović 52, 923, Alfa 164. Na stazi trenutno Brzovoljni Soko u svojoj Camelon 156-ici. Soko trenutno u najbržem krugu, da vidimo šta kaže štoperica za njega. Merimo ga. Za stazu se polako sprema Miloš Kaurin, 156 SV, GTD. I na stazi GTD. Još jedan put da ponovimo prva tri mesta. Na prvom mjestu Edin, na drugom Veloče, na trećem Devilex. Pred ciljnom ravninom Zoran Bobović ili ti Brzovoljni Soko, a vreme